sonke sithandaze. Amen. Nkosi amakhosi, ngicela intethelelo ezulwini ukuthi ngithi ngithunyiwe nami bese ngithumowa. Amen. Izwi lami iqhutshwele lento kuthiwa umthakathi isingenza ukuthi izwi lami lingabe lihle kahle. Ngabona ukuthi ngizosuke ngigeje bese wonakala umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba umthetho wakuleli bandla sikulo uthi uma uke wageja umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uhlaliswe phansi uthathe omunye, ngoba ingilosi isuke ibhala. Amen. Ngumshumayelo phakathi-ke ingane yasezimele Thempele. Amen. Futhi ngiguqe kahle namhlanje khona umvangeli wasezimele nangu noma umkhokheli ngalesiphelele nje. Amen. Okade engelekelela ngimcelela isibusiso ezulwini ukuthi uNkulunkulu amkhumbule enomndeni wakhe, amkhulisele ingane zakhe ziphile ziba abantu, ngoba abantu abasekho emhlabeni. Isihlabelelo ikhulu namashumi nanye 181. Nakhona abangilekelela abangcwele basezulwini, ngifisa ngathi ngabe siguqe esiyisithupha kube khona abazongisekela nje ukuze uma wonakala ukuthi wena muphi lapho ubhimbile ukuthi ubulawa abantu abayisithupha, kungathiwa nawe niyambona nje ningayibuza ibhasi bhaliwe. Cha, yasinda.
asipheli, ivesi iyaqhubeka. Kodwa le umsebenzi engithunywa lapha uzodlula. Ngolunye usuku nginomfundisi uMagwaza wasezweni laseNkandla. Kwakumshado, ushadelwa umvangeli unene usadlule emhlabeni. Wayeshada noMhlongo kuthiwa kwisigcawu sika-14 ngokunamakhosikazi awu-16. Emva kwalo 14 kwabuye kwangena ababili. Uthi-ke kimi, wemfana kaMzala, phela ubaba wami uzalwa ngumayengwayo. Amen. Uthi-ke wemfana kaMzala, laba bantu ohlala nabo eNanda lapha emangweni sebeze bagcoba. Ngithi mfundisi wenkosi kunjalo. Uthi ngeke ngisho ukuthi umuntu kaMzala umuntu ubonakala ngezithelo zakhe phambi kwabantu. Bagcoba nje khona into abayibona ukuthi ufanele ukuguqa phakathi kwabo. Uthi-ke kodwa ukuba beza kimi kuqala ngangeke ngivume ukuthi ugcotshwe ungalulekiwe. Lento engizoyisho la ningixolele nezwi lami elincane kakhulu laseyiphitheni alisola. Ngithi mfundisi wenkosi ngilalele, wase ngibuke emehlweni wathi bheka umfana kaMzala asingampeka. Wathi lalela-ke lento engizokutshela wona hleze la usuka khona bakutshelanga ngoba ngenze ulwazi lwabo abanalo. Athi kodwa mfundisi ngeke nohambe uyocela ushwele. Uye kumfundisi uLuthuli uthi ngathi konakala lapha le ngane kaMzala izolimala. Uthi-ke lalela-ke uma egcekeni emzini kababa wakho uke wenza inkonzo ka-14 phakathi egcekeni umuzwa kini ubulele. Uthi egcekeni emzini kababa wakho uma uke wenza u-23 kwakhala igubhu la ekhaya uvula u-23 uvalwa lo muzwa ubulele. Uthi uma uke wenza u-25 egcekeni kumnandi kuwe ngoba kuphithisa ingubo emhlophe egcekeni uthi lo muzi wenze wavalwa ngehlahla kuyokhonjwa umanxiwa uthi wawulawuzwa waphakathi. Uthi angiphathi-ke muze wafaka ilade egcekeni indawo yakho ayikhulunywa. Uthi kufanele uma unesihe ngoba isabatha lephulwa zonke izumo isabatha ufunakala usethempelini uyokhonza iJehova. Uthi uma ubiza
ingcwele egcekeni ezingayihlo wamemeza usontweni ngo-1 enkonzweni yesabatha lo mzi uphelile. Uthi-ke akokwakhiwa indlu eceleni kwethempeli noma ingaphathekwa ngodaka noma ingakhiwa kahle kodwa zonke inkonzo zenzelwe khona hayi egcekeni kini. Angazi noma lento kweshumayeli ngoba phela singabashumayeli asifani ngoba inkinga yethu sihlukene kathathu singabashumayeli. Abashumayeli nje bahlukene kathathu khona umshumayeli ofika sizobala ukuthi ngigcine pha. Khona umshumayeli ofika kuhlala ibandla kuthiwe kuzokwenza njani ngoba nangu umshumayeli odesiphethe usewumvangeli ngisho kahle-ke nangu unyawo seduzane. Amen. Uyabonga mvangeli wenkosi Nyawusa engathi ungayiphatha kahle uvangeli ikhathi ungezodimothwa kuthi wehlekile kwashumayeli ngoba sekugcwele. Hlala nje lapho khona ngeke usabuya uhambile. Uma-ke kukhetha umshumayeli kuye kuhlale iy'nsizwa phansi noma amadoda besethwala ibandla nibona kanjani ubani ongase aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu la bese bethi abanye sibona usibanibani abanye bathi sibona usibanibani othola abanye kuthiwa usibanibani kuthiwe uyena ophatha ngaleso sikhathi kade kuqedwa bese kuyathandazwa. Uma umshumayeli ozehlisile khona into efikayo emahlombe kuwe ukuthi umini uyaphela ngizongaliboni izulu mangihlula umsebenzi kaNkulunkulu. Khona kumshumayeli okuqhamuke esethwelwe ungambuza ukuthi usethwelwe walona usethwelwe afika bewela kuthi abona-ke nangu-ke manje ozoniphatha nizomthanda futhi-ke uhlabele kahle futhi uklini noma ekhuluma kanamalimi njengophakathi wenzalo kaMose uzosodisa kahle. Phela umuntu onamalimi inzalo kaMose owathi ethuliwe empethile ebhalwe umthetho wathi enalawa phansi lapho ifika kwaqalwa phansi kwaqoshwa elinye. Lo wesithathu-ke yilona ohlupha umshumayeli ethempelini. Ahluphe njengamazwi umshumayeli abazali umshumayeli akhuluma angazi kwamshumayeli ukuthi uhlalaphi walandwaphi uthandazwa efaka kulesi umzimba ongaphambi kwakhe. Angazi ukuthi umshumayeli inhlobo yomuntu le noma ekhuluma umshumayeli aphenduleni kanjani bese kuthi uzokwenziwa njani ngoba uyahlupha useyimamba manje nesoda kusasondeki bese bethuze kube lokuthula umnike isihlahla awubeka amanje khona bese hamba nahamba na phela ngeke ahambe yedwa. Sihlukene kathathu kanjalo-ke noma sekwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeke sifane. Ngeke sifane. Kuyothi uma kufika abantu abagulayo njengoba begcwele ithempeli nje ngeke sibaphendule ngokufana ngoba usizo lwabasilwazi ngoba siqhamuke sithwelwe sabekwa phansi ngoba simvukela umshumayeli omunye sayemamba sobahlaza njalo lesonto awukho umthetho ongena kithi. Uma sikuleli bandla sidinga ukuthi siqonde ngoba khona into esiyisebenzelayo ongeke uyibone manje kodwa mhla usuhambile uyifika phambili angazi-ke uma ugeja kuyoba mnyama nangesonto. Bakhululekile abantu ezweni esikulona kwavezwa lento kuthiwa asiyovota kuze abantu bathole intuthuko. Kwase kuthiwa ukuze nilethelwe amanzi nogesi baningi ngandawonye emakhaya khona abantu abakhe emaqeleni ngoba bafuyile. Uthanda kahle uma esegcekeni abona imfuyo idlala bisiyophuza emfuleni ibuye ikhuphukele entabeni ngemva phezulu ukuze iyoqoqa ntambama.
umuntu ke ophatha iminyaka emihlanu lokuthiwa yikhansela athi sukanda hambani bengandawonye khathi nizokuthola ugesi namanzi yakhuphuka imizi yaphezulu kwabakhona indoda ethi ngeke ngisuke la kona amajago bamkhulu ithi ingane ma ncengubaba sesele sodwa asikhuphukele endabeni sithole intuthu ithi indoda kahle nkosikazi angibela ngiyohlala eduze kwabantu ngiluke ngihleli ngedwa ziphinde ingane zithi ma awuncengubaba akhuphukele phezulu mase vumba uma ikhuphukela phezulu uma efika lapha isakhiwo lesakhiwo zaza kusole sakhiwe phezulu ebese efika na alandela abanye akhe indlu ewu4 besapha umnyango kahle sohlala lapha kwatabami sothi masithola amandla bese phinda sakhenge lapha kadila ngalibalela izola ngithi manasa bese liyabalela izulu kahle bese kuyashisa emini baphume bahlala eminyango liyalibalela bese uthi ntambama makushaya umoya sebese uzingapha eminyango ushaya ubondeni ngemuva zithi ingane phela ehamba ma awusicelele kubaba avalele umnyango ngapha awuvule ngapha ngoba uyoqhamba kuvalwe lo muntu esitapha sabasikisho kuvalwe kuvulwe ngapha ebese liyaqhubeka liyabalela bese line kahle kuthi mhlali balele bese ntambama ubuya umoya uqhamuke ngapha awungeni ngalapho okade kuvulwa khona umnyango zithi ingane ma awusicelele ubaba angabe sakuvula manje lo mnyango akavule ngapha emnyango ibisibambili angithi uforum nemnyango emibili amen brasamba bese kuthi ntambama buseqhamuka umoya ungene kulomnyango wedlule uyophuma kulo mnyango kodwa uma ungangene emakamereni zithi ingane ma kanti kwenze njani sayithuluka sisendlini ngoJanuwari kuya kuDisemba amasabatha u52 kodwa kwena endlebeni ungena kule ndlebe ngapha kuyophuma ngala kuhlala lutho kukhulunywa njalo ngesabatha akulungi kuwe kuzongena inkonzo zezifungo ziwuthwalo onyakeni kuyafana akungeni lutho noma kungakhulunywani la kuleli bandla esikulona hamba kanjeni ukuze ubone umshado ngomhla uphela kufanele ukuthi akushiwo ngolutho ingakho enye inkosazana kwabonakala ngelila ngisidlulele emhlabeni isethempelini iphenye idindi kwathiwa yini kwathi yathi bengilala kusondwa uthi ushemba ngizobheka amazwi bekhulu bongibuza ukuthi kade kuthiwane ezansi angiphethe lutho uma ke sikuleli isonto ke likamezo zomhlaba imali elihloniphekile uyikhethela wena ukuthi uhamba ngayiphi indlela uma ufika lapha uthola umngane oqamba amanga nawe uzoba njalo la ikhaya ke manginyakaza umhlangano ohamba ngetruck elikhulu leli WD fulele edluleke kwa space lapho lifaka udizili mase ligijima ke liyathetha ligijima uzuthi lidlula nje la udizili lula ishile kwa space manje sisonta nawe la uphume ngaphandle ongena ebhawuzi uphinde uzongena uzake manje ulandela naye izimpukane futhi uthanda nokusibingelela sesivala namakhala kwenze njani isonto siyakumuphushe siyabona ekhaya uphuma kulo uphumile ekhaya kini
ufika la usufikile lapha uyapi zimbili indlela uyakuba kwaShembe noma eSipokweni uyikhethela ngoba njoba uyongena ebhawuzini uphuma umanzi uze lapha nje leke simluleke ngoba kuzwakali khona ke angazi obaba bacotha mhlawumbe khona imithetho ekuyishiwo angazi ngizokhuluma iphutha ngithi ishiwe eceleni kodwa imithetho iyabekwa nje ngoba kuthiwa ibeka imithetho sahlulekele khona umthetho omushake sengukhuze ngaze ngakhathala ngiyabona ukuthi ngukhuza lento mhlawumbe kuzoze ngibhalise wona umtheke ngisho umuntu afike akhiphe imali yakhe athi umNazaretha omuhle ungena sebehleli njengoba sibagqokile athi ugqokile ebese ephinde ethatha ijacket noma ijazi ugqoke ngaphezulu komNazaretha ubalo shobashalo umthetho simthatha imobu shengwa maphephe wethu wathi mawugqoka umNazaretha usufaka ijacket ngaphezulu bangaza abadala bombona nginolakana mangisemkhozweni ngoba ithi inyanga yezulu ngo1988 imila ithi wathi yayikhuluma uMbobhi hambi ushiya iphindi wedlule iye ngala kwakukhona iphika lezi ezimhlophe ezicobezelayo ithi ngicela ukubuza uma ukade ulima insimu wamisa isixhusa lento yokususa inyoni uthi zingadli mawusuvuna amabele isixhusa esisalaphi kwathi nya phela ngeke ushe kumphendule phethe inkonzo kwahluleka amankolo inkosi la ngiphethe inkonzo ithi yekani ukudla ingulube bathula wathi maseqedile bathi wena tata uhlupha ngoba uthetha wedwa sikuphenduli ngeke lelo uzokhuluma ngalo siligwine thina ngoba sibaningi izwi lakho lincane kakhulu ngeke siye kudla ingulube uthi kaUShembe ngangihlela uthi kaUShembe oyimpendulo nayo ngiyantshela isixhuse into esalensimini uthi ngiyabakhalela kabadotshiwe ngoba ngeke balingene izulu uma abantu abaguqe phambi kwabo behluleka ukugcina umthetho kaShembe uthi umfundisi uMagwaza kimi mntakamzali uzosikhethela into ezimbili uma uthanda leli thetho loliphethe uzoliphatha ngamanga ngomhlawuphela wezihogweni noma uzoliphatha ngeqiniso ngomhlawuphela wezulwini wena uzokhetha masumela sokamba mama sisho yikho kolunye obuza umva olushezo wasayima ombuza kahle kolunye usuku ethempelini nabakulona sisekufika laba baphathi iminyaka ezi5 amakhansela bathi lalelani-ke njengoba nisonta la indawo yomphakathi le sesowaqoqa amatshe siwabeke lapha nofinda yokusontela sokwakho uzwingi beyingane bathi bona uNkulunkulu somkhonza kwathiwa ungangeneni zamasonto ziningi la futhi nisonte ngesonto noma ngesabathaleli leli futhi abashisa abantu abalomgqibelo nangomgqibelo ngene endlini ezinsonto khona lapha sibekozi bathi hayi ngeke uNkulunkulu udinga thempeli kwathiwa uNkulunkulu yini wena elishoyo nishushembe losazofa uhlulelwa obuzushenzi bahlakazela bahamba uma ngolesihlanu waphuma umphakathi wawuhlikiza amatshe amanye wawusabeka inqwaba kwasasa nesabathe mawafika kuqala ukuze uthi kuzosontwa kuhlakazekile nje manje kwathi makufa ethi9 ekuseni ayisehlabelela amatshe eginqiwe athi mbonga iJehova ezulwane zenu kwahlabelela amanje obuzushenzi ahlabelela
besethula amatshe basota amatshe ehlakazekile baqeda lapho bawabuyisela manje. Kwase kuqhubeka isikhathi unkosikazi umama loGani Khansela wasuyakhulelwa. Sakhula kahle hamba kahle inyanga kwathi uzobeletha la ekliniki ekwasi ngala ngihlala khona kwathi akaphuthuma amagandi waphuthuma khona wabeletha kwase kubiza umkhwenyana iKhansela waza baba ozola inkosikazi wakho setetile thatha indoda mothi gijime piyunga ushembe khona ukujika manihamba nowabili mayifika lapha uthi sekuthola usibanibani kuthi ozake sikhombisa ingane ebelethwa unkosikazi wakho esiswini sikamama phumitshe leli tshakini ethempelini. Uyabuza ukuthi yini uthi unkosikazi angazi uthi hayi unkosikazi sasiwe sawuthinta amaNazaretha asahambe socela umthethelelo amazike ukuthi uma uphambana noShembe ngethweni ethempelini ezimele sinomhlambululo umdlalose khona ikhetha lasemnambithana usweke lelithanda lasemnambithana mhlalihambile emhlabeni lalokulihamba libuya lale lahambe ngo6 ntambama ubusuku bonke kugijima umakhelwane ukuthi umdlalo sekwenze njani uyabanda ngezathi kodwa sifukeni uyashisa inhliziyo yapha ukuthi akahambile wathe vuke lokho kokugcina sebuya uthi mntaka phakathi lapha na ezimele khona isihlahla sikamango uthi uhleli makoDisemba umango uthi qinzi uwe phansi buso yayikhethela ukuthi uyawuthatha uthi ihlabathi awudla noma udli namazwile awala uzothatha uthanda uthi ke mntaka phakathi njoba ngihlala lapha kwaEmu kufika inkosi ilanga yajoza mntana emkhonto ukukhombisa yona laselifaka isandla ekhopheni sasesindiza sakhubukela entuzuma egqumeni phezulu sasesibuka la iPhoenix ngaphesheya uthi mntana ngibona lapha uthi ngibona imizi neyibomba athi konje nosabona ngamahlo asemhlabeni bese khomba ngemibili iveli phela imizi nengoba iphele bese kusala ibhuku bekhona iduli zomuhlwa athi Shembe ngibona iduli zomuhlwa athi hawu wena mdlalo usawubona kahle aphinda khombe bese udonseka umhlaba uzeduze manje yabuka izingane ziyakhala zembethe uthi ngiyibona lapha mntanami uthi ngibona izingane aphinda khombe ngemibili bese kusondela umsindo weingane ziyakhala uthi umdlalo sekwakudabuka amathuba hlele zayikhala uthi ke hamba utshele lo mfana kaphakathi umhlubulo sezimele atshela abantu ukuthi abaye ukuhusha izisu lezi ingane ezivile zikhala kanje kusuku nemini kodwa ke thina esonela basesiwenza ngikwenye indawo ngathi mangidobela isitabelo ngathi mangisegcineni ngithi shango usuphozise wena thina besonile washayeka phansi umama wathatha khishela umnyango kwakusendlini ngiphiwe ke izwe cishe libe lidala kunawo khona ibikhangela endlini wayesebe komnyango ngasiphinda kathathu lelo vesi kwavalwa waphuma usiyangiqha umkhokhe wemkhokhe usendwe mfana kaphakathi sondela lesihlalelo ungaphinde usihlalele makusendlini siyasilimaza ngoba usazi ukuthi sisuka uthi lo mama lo njobe kulo bekomnyango uthi ngaphambi kwakhe kumi ingane ezimbili ezinqunu zithi uyamuzwa umsholo uthini kuwe wasikhipha sasenzeni ithebuke libhaliwe ukuthi khona ukhushulo weziso kuphephile kodwa imbuzo ezintathu sibali abali kuthiwa siyakhusha izwe esiphila kulona sinonkulunkulu nangaphambi kwethu unyazi
Uma uphumela ngaphandle uzofica ingonyama iyaqoqa isizwe, yakha abantu ukuthi baba abantu, yakha nezintombi zakhona ukuthi ziphile, kodwa ngaphezulu bese qhamuka uhulumeni uphethe 45 pound afika phihlize athi ngayina amalungelo. Ukhulisa ingane yenkosazana iphume esandleni ibisiya endlini yakhiwe ebhalwe ngamagama u4 ama-alphabet. Ifika ingene kuthiwe yini awungayibizi ibongo zabantu. Ifika ingene kuthiwe yini ungawabala isibongo ithi ngawasibindi bisibeke i-idea. Kuthiwe wenzeni ngenze into ubaba noma bengayithandi, ngakhulelwa ngangahlawulwa ngizoholela ukuthi ngikhulelwe kwasasa. Lo hulumeni esibuye mase eqedile ukubhalisa kuthweni leli khadi libhalithwani ayikuthi ingane ebhathi kusasa bese kuthiwa ke kuthiwa kusasa lethe enye futhi ingane sizo-edinga. Lento ngesikhathi iqala khona baba babeqoqa angazi banqindwa yini. Khona incwadi engasafundwa la imbhalo yesithupha kuyiqala evesini ngoba zonke izingane zethu ziyaphuza uyifundela baba. Ayibuzi lezakho. Awusitobelele insipho ezanayo. Ukuthi ezakho igenza ngale nsipho ngakho singaphuza. Khona incwadi yayifundwa la ekhaya, yayifundwa ngishayitimbele nasemabhasini, le amabhluku ayisafundwa namhlanje ngoba seziyawaqoka. Ayigqoki le yakho. Futhi eyakwaSibindi kuphela igqokayo. Eyakina lokuthi kwanentafula. Uthi uNkulunkulu njoba sila simiselwe thina bashumayela ukuthi sikhokhela abantu ngokuyikho. Futhi akufanele ube mkhulu ngaphezu kwebandla omiselwe lona. Kufanele ube ngaphansi. Futhi umuntu ongayigqoki ngoba mhlophe mayeza kuwe akufanele umthethise noma kwagcotshwa kwakungakufanelanga. Noma usugcotshiwe-ke phela umuntu ogcotshiwe washumayela muhle. Noma ngabe ubunga ukutsheka ntombi wakho masiteka eke sitekele ngabagcotshwe eke sitekele. Eke sitekele. Abona masiteka sibatheka njani? Hawu ungabe umubi noma uhleka ugcotshwe kanjani? Yabona lo hlezi naye duzane. Awumchawula ukuthi siyabonana ezulwini futhi siyabonana. Awukhawuzethu wakho uthi siyabonana ezulwini. Phela uNkulunkulu la kunomsindo khona kahlali. Kubantu abangezwani kahlali ithi inyanga yezulu kimi ngihlala kohlala kwaMashu ngingakabhabhatiswa sengibona ikhaya letho usizi olwalumququda ukhali lokho emnyango ngithi ubalo ngena ngize khali isicathulo siko wangena lo muntu manje yabheka inyanga yezulu phezulu kulezi isikhwama phakathi esikhwameni khona impahla khona ikhadi lenhlangano yasikhipha yathi wena mfana ngizazokusebenzisa lento eyijoyinile ezwini ayikho wasihlebhula ikhadi wena ngizophisa kwa4 waphuma liphethe nesandla ngalifuna esikhwameni ngangalithola kuze wena namhlanje. Kwalula nje wena wajoyina inhlangano kwenze njani? Kwenze njani? Mase ngipapatisiwe uma ngiyopapatisa eJudiya sengingena edokotela kahle khona indoda ehloniphekile nje mfuna ukubiza khona ingane zawo nomihlo ihloniphekile nje mangihleli khona bese emnyango sekuguqa uMazuma ogane kwanduli uthi hawu wena waphakathi ufuna nawe uvakashile ngithi mama ngizopapatisa kusasa uthi hawu yasejabula intombi washaya Nkosi yami hawu wala lesinsa uzopapatisa kuzohlehla kuyojabula ngisho ugogo wakho uMashandu ukuthi usiNazaretha
ithi kodwa ngeke usahlehla la ngithi ngibone kahle Mazuma indoda isukume esihlalweni yamangenya ngaleso sikhathi inyanga ezile ishayela usizwe siseJudiya wathi ngale tempelini wathi ufikile olandelwa izizwe kathi abheka lo ngaboleka awunayo ingoma ithi kalandelwa hloniphekile yena mfana isimbi sigama kababa ithi wena mfana kabuyisa ungayikhuluma le nto leli khehla ngolusebenzi walo ubambele wathatha into bayone yakhe phela abantu abaqala ukuphika ngoba bemphika namhlanje uthi Mazuma yeke lo nto lengalazi lutho izobuyela emuva wathi wena ngalo ofaka ikhanda phansi okhuluma njengalo baba wasemzini ungamlaleli ingane namhlanje zakhe isethembezile indoda ehloniphekile njengesiko uyabona mgcotshwa noma ungahlonipheka kodwa ubungcwele uma ungasakhobi lapho esikhona uhamba wedwa kodwa yenza kulale futhi uma uyakhuluma kabi ngesihlalo ubona ngiveza amazinyo la okuhleka uthi ngiyahleka kanti inhliziyo ibhekele ithi nami into zongikhipha ebukolweni kolunye usuku kubaba uThingo kufika umakoti uthi baba sithele kahle nomyeni wami unemoto yakhe nami ngineyami inkinga abantwana sibatholi uthi baba uThingo awu mntanami uzokhuluma indaba eyabantwana ukhuluma indaba ezinduna nezigcwele kuso hamba ke ngesonto ubuye nomyeni wakho uthi ngithenge ngicela nize nobabili bafika ngesonto elilandelayo uma beguqile uzephakamisa amehlo uthi hawu mntana musufikile kumkhwenyana ozanayila base beguqa mase beguqile uthi angithi umkakho lo uthi yebo uthi lalela-ke umkakho emhlabeni nasezulwini kodwa ngicela ungisize ungamxoshi lo lento engizokutshela yona akangaphelelwa umendo kodwa kufanele uganwe uthole umuntu ozokuzalela iy'ngane ngoba thina boshembe mhla simbumba lo okhalo lwakhe zabeka iy'ngane ezisikhombisa usayibulala zonke ngomjovo uyahlela akusekho lutho okhalo lwakhe ngolunye usuku kugula ingane kwaGumede umakhelwane wami enhla kwami-ke ngakhelele nomfundisi ukuthelezi osonto eyiyoni bese ngibizwe kahle ekuseni intathamusa ngo-5 iphasika inkinga iphasika alikho kwamfundisi lisiwe kwenye indawo phela iphasika lasemhlabeni libala ngale nyanga ngedethi ngakusasa liye kwenye indawo igule ingane kaGumede umakhelwane wami uyasiwa kwamfundisi yafike ngavuka kuma isikhwehlelo umndondo siyandonda ngithi kwenze njani kuthiwa nangu bazamile unje uphethwe isalukazi esasemampolini kuthiwa umakhulu lithi hawu tata umakhelwana ingane kaGumede yamuka bese ngwele emuva hamba ngilanda ingubo bese ngithatha isithabelelo ngithi abafaka amanzi akubheseni ma ngivula ukupombela ngibhekise amanzi vele siphunyuke singene phakathi ngisikhiphe ngisibeka phandle bese ngithi iphuzisene azokwehlapha amanzi emphinjeni ngoba isikhwehlela sivalile bachele kube khona imbijana amanzi angena emakhaleni yaqonda ingane kaGumede iyabuza intombazane ithi kaye kahlengese ukuhamba eyakwadludla ithi uhamba kanjani makhulu ithi hayi ingane kaGumede simukile iswelekile ngihawushe ngisungulele geza ikhwehlela umoya ulanda kude ngaphuma ngafike ngayindlini ngabeka isihlawulelo gase ngibuka indaba phezulu ukuthayela ngathi shembe mhla udabula ikhadi lami lezepolitiki lawo manje ngayivusele ngani mase kusile sebeyaphuma sebezala ikhaya mabefika la ekhaya umthandazo ka9 bathi sifuna ukubona ushembe kwathi akusasondwa hlala phansi masicimi akusasondwa
mase ngena ngaphakathi bese kuyendlalwa ubaba uthi ngabesehlala eminyango ebese beza ukuthi iphethe ingane ngentshani bekwe phansi kwathiwa hamba mama uyayibika sizayigada yavele mase yasondele yavela suma ingane mangenya wagijima yafika abamba le hlombe yathi we ma ubalo ngaphambi kwakho uthi kushembe we mama leyo ngane ibintshontshwa idimoni ingakho ngambe ngavusa lo mfana wami wazokhuluma ngegama lami uyasinda ukuba lo mfana bezanga kuwe idimoni bezoyithatha ngabe isihambile uthi nika yayidlela amafutha ke ukuze amahluna ngoba uphela ngaphakathi azophuma ngezathu mayisetoilet amemanga ukuthi yovusa omunye ngoba ngazi ingilosi ekimi khona ngiye sishawa iloko kusituphayo ukuthi lento kuthiwa uyiyo waze kahle enhlizweni yakho ukuthi ayikho wabizwa ngobuhle umshumayelo ufuna ukugcotshwa hayi ngoba isenhlizweni yakho ingakho lokushumayela kwathi ungefani Matthew 7 verse 21. Matthew 7:21. Ngizokhuluma ngephoyisa khona iphoyisa langabe emthunzini umnguni bambiza ngoGebha uhamba ngemoto yamaphoyisa lelethwala imoto i-breakdown usuke eFryhead uye ekhaya uma efika idolobha bese vindwa ingane entombazane athi uyayivika vele ingene emgwaqweni ishaya ithuphe emotweni yamaphoyisa icela ulift abelame athi ngizamshayisa ethi ukuthi wenze njalo wavuma emgwaqweni yathi into kaNkulunkulu ucela ungisize ungiphule lift ngempangeni mawulahle empangeni nje sezoyithola imoto eziye ekhaya athi gibela sambe mayigibela iphakemeke le moto yamaphoyisa gibela ihlale phansi uma ihlala phansi ithi awehlise lo msindo uvulela iredo athi awehlisa ayithi uvala lento ayivulile avele utshela iphoyisa igqoke uniform avela fa uthi angithi wena umshumayelo umngule umhleli uphethe unyazi uthi ukuthatha lokuthi phela umhlalo ezandleni nasemaqaleni ngiyisango bakhuluma kimi bathele moto uzofika uphephile la uyakhonishelwa umshumayelo onyazi uthi kodwa into engicela ukutshelana ngeke mina ngizobe yiNazaretha ngoba ushembe wakho unyazi lwezulu unonya uthi kwenze njani ithi mina ngiyisangoma esondeza yona
ayikholisa zolini vele kade usonta khona imali enhlanje ubona uNkulunkulu kade usehlathini ithi mina ngisondeza yoni ungithatha uShemvunyazi lezulu wathoza ngokukhombisa umntanami ukuthi umfula wasekuze mawuwelela kwelizayo uwela kanjani uthi sasiyahamba uthi asabe khona yaphela imizi uthi sahamba indawo ende ngithe masengikhathele wathi asambe mntanami sezofika masikhamuka uthi khona umfula unyama amanzi anyakaza khona umoya pheko umfula incwadi ngibize ngicuphi ubekele isithupha uthi amanzi anyakaza umoya khona ukoti nomhlophe osuka ngapha uhambe uzowola phesheya uthi phesheya khona abantu abayidlanzana bahleli bagaqe weManazaretha abantu bancane abasezulwini ngoba bangena ngeqiniso kunabasezibhokweni uthi mase sifika lapha uthi mntana uyabona ke isesithopheni sokugcina uthi bese ebhukwini angazi lapha igama libhaliwe uthi bese ebhukwini athi umthetho wami ke ngimala ibhuku lami leli ladalwa yimi yipeni lakhona leli wasethi kwela ngapha emva kwami ubone kwasekufona abantu wathi ngicela ikhadi lokwengena ezulwini ubusuwela la wasekhipha ingithithalela seyiyone kwathiwa yisebenzi lento la sifunele kaShembo sekuhleni wathi omunye ukhipha lasewesele kwathiwa yisebenzi lento la kwayivathwa ifakela iwelela kufunakala ingubo emhlophe kuphela uthi phakathi emfuleni khona abantu kwathi kade bangena umnazeli uswabamba amanzi basindeka abasakhuphuki khona baguqe ngaphandle uthi phelele zonke ivatho bathi Shembe sihawukele uthi anginazi sasitaka laphi na uthi wena wenze kahle uthathi ithintila kakuthike athi iziboneleke uthi eqaleni ukotini uhamba stepisi busiyanqonda phezulu uyothi mawusuphe kwamanzi bese kufika umoya mawunezono kulahle phansi awukweli pheshe uthi sami isikhathi eside kwasesekwedlula yedwa wahamba sathi uyawa waze wehla ngale iyaphela inkosi uthi uyambona ke loya umukelo umndeni wakhe uhambe kahle emhlabeni ngale kwakhe sekuzoqhamuka kuShembe lona yimina amfake ezweni lesethembiso uma sinamanga kanje siya kanjani uma sineyinhliziyo ezinjena awufuthi akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi abayongena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezwehlala phansi bamisinisi ngoba noma singabizenye ngeke abantu bayiyeke izono kodwa kugcineni mawusugululele phansi usulela uthawu ngithwele uMshumayeli ukuze angilethele isiquqo angiphilile kahle mase sifikile kwenzeke njani uthawu uMshumayeli namkhokheli ngicela ningithandazise ngisinde ingane zenzi zami zisencane kabi usabe ukusitshela ukuthi kumnyama phambili ngoba uyibona indlela kavele mawuhamba uyilangiwa khona namhlanje namhlanje ngesikhathi seCovid uqhamuka amadoda amathathu lapha insizwa uMshumayeli uNgcobo ngicabanga khona uzakheleni ngicabanga khona noMshumayeli uMpanza ngicabanga khona kuqhamuka insizwa entathu lapha omunye uphethe isigubhu sePowerade lona omunye umbethe oseyili ubenza amabhlukwe bamkakile balandela izipho ezihlazange lobefutha besikhama sibaqaza kuphuma uShiboshi
bese bethi sicela uzosisiza isibongo sakithi esikizela kalula hambani phakathi bese benza bathi uma niwenze njani athi lo muntu githi kula emzini athi angifuni isibongo kula emzini athi mina ngizalwa ngishumayeli ngicela ungithathe ungise kushembe unyazwezulu angithethelele namhlanje mayewaqeda ungithethelela ngifisa ukufa namhlanje kwenze njani uthi machazele mina bekuthi ubaba makade nikelisa uma ke yandi imali ekhaya insizwa umnikelo ngiyithathe ngiyoyidla angithethisa ubaba athi masele yakhe imali ayigcwalisele ayihambise kushembe kodwa ke baba ucinanga lapho awunami ngamkhulu ngezwe ngibizwa ngobaba ngimncane kangaka ngekho uthi ke baba ucinanga lapho uthi wathi umhlangano usehomisi uye eKenani khona into zami bengishisa balale bonke abashadisa izitolo zamafoni bese ngithatha amafoni angathandayo ngabe ngoba isothonga udlula umhlangano maphe wentaba eKenani uthi nakhona ngiphinde ngishisa into zami balala abantu ngithatha amafoni angathandayo ngifuna lo shadisayo ashawe ukuthi latha amafoni abantu uthi umbuzo ngaphakathi sekwenze njani manje wanje uthi lalela ukuhlupha ngoba uyajaha wena uthi kufika inkosi langa iphethe amalahle ngesandla yayisiwathele enyaweni yathi umuntu ohlula abazali bakhe wenziwa nje uthi angishisa amalahle akhuphuka njalo ngamlenze ngavuka ngajomba uthi lo yashisa njalo imlenze yakhe uthi lokhu angazi uzobeka kanjani kodwa umuntu wanyawo usukhona uzumkhona futhi khona nomfundo ushoze nawo hambeni nomvangelo umdlulo ohloniphekile bazoshuthi ingane senca Nkosi yamakhosi yobipapalaza uthi ke lokhu kushisa kwakhuphuka ngamlenze kwayekho kwafika esupermarket uthi ke isupermarket ke isidilingele njalo sekuhambe nesiza la yayikhona isupermarket akusekho lutho sengidinga manje ukuthi ushemba ngithethele ngoba le supermarket ngeke isamila ngathi nibonile sake ngene ngalo selingaphuma khona sohlangana ngaphekhethini elikhulu nganikeliza baye bathi ke sishawa umshado cha sishawa umshado emahleni so sinikeza kahle sichazele uma unengilo sikahle uthi umnqobo yeyo labo bantu abajikana usubakhojiwe uma ngiphuma ngapha kade bemile uyaphuza ikwenza isihlaza baqhaza ukuthi omunye osho ukuthi uSediship uthi mawusuphelile bese ngibacelela ingane yathi ingane iguqa emile ngohamba ngenduku eqala ukukhuluma ngangophuma ngesango ngoba ngifunanga ukuzwa isiphetho sesono somuntu angikholwa ukuthi lo muntu wapi uma besikuleli bandla ushembe uphethe inkemba ushembe uphethe lokusindisa usikhethela wena ukuthi uyakulephi isayini uma nje uthanda ukuba muhle kuNkulunkulu wenza into egcinwayo futhi uyalalela awenzi into la ekhaya kuthiwa kayenziwa baye bathi ke lo mfana oguqileke mayikhuluma ke uyakhuluma ezeqise uthi ushembe kimi mntana leli thikithi alisebenzi lapha esiyakho khona uzolithola ngase ngitholela ukubhabhadiswa ngaba yiNazaretha alikho elinye ngake ngana nesikipa senhlangana kahle ngisembathi ngoba emzini kababa ngazi ngizoseneka sengizokwehlela ngezasi mama bakhona ngaphesheya awu amanye uzacela nje awu niyabona ke sengizokwehlela ngezasi khona bengifuna ukwedlula khona
umhlangano kaJanuary nomhlangano kaJuly uyokwenziwa oma ukuthi ube impumelelo ukuze kunciphe umsebenzi wabashumayeli egcekeni. Lo mgwaqo okhuphukayo sebewuqamba igama bathi 2010 lo mgwaqo okhuphukayo. Ayithi inkosazana mayiphuma ekhaya ize emhlanganweni isulukazi silayishe kahle ithi lidonsa ngamasondoma namntanami awulibeke phansi bese vula icasi libekwa phansi bese kuthiwa awusikhombisa ingubo ezemhlanganweni bese kukhishwa kuthiwa hayi yasebishi la yinhle le yoke workshop ayile nase ezulwini uzombathala uzofika ekhanda wenze yonke into lezi-ke mntanami ziyasala. Nakulabo bangemuva bamaduku nabo bayaphila siphila nabo bahlungelwe izinto abazogqoka esontweni. Kelina ngakhuluma igwababa loChakide ulithi igwababa weChakide wena njengoba inkukhu ingaka udlikhanda kuphelele isidumbu yini inkinga uthi hey wemngani wami imnandi inkukhu uzodla ihlo lembuka bese ngisale sengidlulele nasekhanda ngithi kodwa uzoyithanda kahle ihlo ngoba liyaqhuma lamanzi aphakathi amnandi. Tigwaba bonke amosha kuzokwenzeka-ke ma ingane yakhe isuke ekhaya kanti igqoka ingubo engekho. Uma ifika ezansi erenki bisi iyehle emotweni ithatha isukesi ilibeke ekhanda bisi ithatha isikhwama isigaxa ngapha bisi ithatha icathulo igona bese kuqhamuka insizwa encane leyo uChakide ithi inkosazana ngicela ukuphathisa awuphethela mhlunga nje bese behamba uChakide inkukhu uyilandela ngemuva ngathi uyayilunguza ebese thetha lophethe umthetho yabona mfana umuntu usondele ngani ngathi athi awumshu ngani ngiyiphathisile hamba kathona mfana usheshe ubuye ngoba uzozenza umonakalo nyanya bese khamfana egithi bathi hey mshu ubone sengibuyile baba ngithi mina yebo kodwa ngiyangane ubususondele kabi kuyo athi mshu kayembethe mangitholi ihlo ngoba ngiqedile ya indaba inehlo mase ngitholi ihlo njenge ngoba sengiqedile babe sebebona abanye ukuthi benze njani. La ekhaya maNazaretha asokenze ngelilanga sihlanganisa umnikelo sithi baba njengoba size kuwe singabakho sizocela ukubuyela kuwe usesikhuni sesibili wathi ezulwini udaka lokubumba abantu alusekho sekwakhiwa abantu basesihogweni uthi umvakeli umdluli omdala kimi uthi umbombela wafikele emzini kayise emsizini wathi mayephatha inkonzo ngase ngibuyiwashi wathi inkosi langa yathi khona basesihogweni abezayo sothi siphethe inkonzo bebuyiwashi ngoba vele basesihogweni ngathi ngithi ngibheka phansi ngimbuka amehlo wathi lalela mfana walo nguwa usolayo angiphethe inkonzo yakomalume washwa limisi igama yakomalume wakho ngiphethe inkonzo kaNkulunkulu ngeke sikhonze uma sifo singele ezulwini ya lo mfana wakhuluma amaqiniso lo mfana sengcina uNkulunkulu ekhaya enomsindo abahlali uqinani ukutshela unkosikazi wakho ukuthi uyamthanda akufanele ilanga liphume liye liyoshona ungambizanga unkosikazi agijima afika endlini athi babo ekhaya ungibizelani uthi mngami ngibizela ukutshela ukuthi ngiyamthanda
ubizingane ihlala lapho uthi agijime igijima ingane icabanga ukuthi ubaba ngithume esitolo ifike ibuka ithi phela ingane ayimi ngenyama phambi kayise ifike ibuka phansi kwani yaqoshama uthi ubaba ngithi ingane angakutshela ukuthi ngiyakuthanda iwele emuva ingane yakuthi baba uyakuthanda kufanele indoda ithi mayihlala endlini isabala imali iphethe uholethi izithi qoqo kungena unkosikazi emnyango bese ufihla ngemuva ithi yini wena ufunani athi baba ngizini uzocela imali yakho ngizotshela ukuthi ngiyathanda funeka into enjalo uNkulunkulu ufuna umusa ufuna kuhlale kuhlekwa weyinsizwa eliganwayo mawukhethile kahle sipoli phela zinhle lezinto amakhosikazi ayithomayo kodwa uma izalwa umama owagcina engacacanga noyise yazalelwa komalume wayicela walobola khona azi ukuthi uthathida la awukwazi ukuyithethisa uma iayini blue yenza amakhisa amabili uthi ayobuza kuma wayo ngoba akayitholanga inhlanhla umendo thana yabona lesithando sami mawuayinaleli blue ngombiza silayine sobabili uyifundisela into yakho umxosha kanjani umuntu omloboli umxosha kanjani umuntu omloboli uthando liphelele manje ulingisa umama lo wayinesi umxolele uma uyinesi uyithi indoda isiphelele umsebenzi isebenze ey'nkontrakini ithi inkosikazi umsebenzi waphela ayithatha lapha baba ngane uthatha isikhwama unikeze baba wakho ayothenga imboza athenge nesipoqo vele akasele umsebenzi walutho mayikwasuka ubaba besithi ingane kodwa-ke ma ubaba uyamthengela into enhle uthi ngizomthengela ungiyasebenza vele imali asileyinte ngenamsebenzi ithe indoda isihambile kwaphela insuku ey'ntathu incwatshiwe yabuya kwabonakala esikaleni ihlala kusola endlini yaso imini imalasi kwabizwa amaroma athandaza athela amanzi imalasi yathandisuka masekulala uvale endlini ovule usithi imalasi ayikho kodwa njalo ngo-6 ntambama ingene kubaleka abantu iziyongena endlini ifike ihlala esikaleni lapho wekhaya ihlala khona kwasekubizwa uManazaretha kwathiwa kwenze njani lekhaya kubuza umshumalo lesibindi hayi lo owayithwele wobeko uba kanalutho uthi umshumali wenja kwenze njani wathi yona inja mina ngobola ikhaya ngixoshiwe emndenini kuthi umkami ungibize ngaleli igama ngase ngiphenduka ngabe imalasi ezulwini hawu umkani wakho kade ekonje sebenza kahle ekwaliva bangasasebenza kaselutho ngo-1988 bewuthi amazikhuphala into phakathi diphe ezansi uma zikhupha lapha igudla inkosazana ivunule intsha uma ivunule bese ivinje umama athi mana mntanami hawu lezi zitho zakho ngifisa uzogana ekhaya umntanami useqalile ukusebenza inkosazana eyayithoba igwaza phansi nge-umbrella ithi ma asazi noma lo mkhulumelayo uwakhuluma lawo mazwi ashoyo athi mama hamba mntanami mbovu maye phambili bese vinje umakhosi osemncane mana wesisi mana hawu ngoba nashithe phela athi ngicela usize uzogalela mngane khona sibe babili endodeni sakhumuzi phela la ekhayeni noma ungashumela kamnandi uhamba uvalela ukho nkinga nje ile abavakele indawo ukho la ekhaya ngisho abantu bangasuka ehleka ekuseni koshona ilanga hamba uvakela ukho futhi abantu ngeke bayeke izono uma uphatha inkonzo yokuhleka la ekhaya bekuthi uma intombi sigudla laphaya ebese iyakalwa noma ngabe
inemcoli nesishwapha njengendlovu isithela bongicolela bondlovu kodwa zazigana okubhekela abantu ogogo bethu ukuthi kwangabheka ubuhle kodwa kwabakhumusi awu baba dalwezo nomhlaba lapha ngithile khona kabi umntwana wakho baba nawo bokusasala yedwa baba sengaba intindi kodwa ke mangifika la ekhaya ngafica omama ngaphakathi ngayidlala phansi bahleka bangikhombisa ukungithanda amen wangithanda Nkosi yamakhosi uyongithumeke la ngithumeka khona uma ngishayisa ubone ukuthi oho ingane sishayisile kisenca ngalawo mazwi ngicela wehlela ngezansi Nkosi kusisene kuzwini amen izwi lamazwi lithe sovala ngesihlabelelo sekhulu nama50 nesithupha kohlabelela umshumayeli ungema uwakithi amen Nkosi kusisupha ngokungcwele